umva cyo gibagi umuganuro umva bateretse inzoga n'ibitoki abashinga bariko barasoma kwabo abakenyezi nabo bariko barasoma babo urabona ko naho bicarana kubera kubahana wasanga abashinga nabicaye kwabo abafasoni ukwabo imisore ukwabo ushaka kigira kwanza tunataka vivasiti. Unatembea sasa mwenye kutumia. Hapana kutembea sasa mwenye kutumia. Stand by. Stand by. Are you ready? Action. Cut. Hapo. Unasohoka mkuzu. Unaona nasohoka na spidi. Ushite mbele kuja kuragabanya. Okay, subiramo aho bagize kuvuga kati Asista kwanza. Ndio mzee. Umetaka? Kati. Mmeshafika? Asante sana. Asante. Asista kwanza. John, uchukue hapo kwa. Okay? Nataka mkuvipi? Sasa, stand by. Unaanzia kwa kutokea kwa. Umetaka? Mabuti sana. Okay, weka. Hebu mbona kama panakosa mbili? Watu ndio kuinuka. Mbio ukimbia. Wangu. Kama umekimbia, nakupa wiki mbili. Niwe nimewaona hapa. Ndio mkunga. Mwambie kwa lugha yenu. Usanze yisinga byose bikoshe ni ngombwa ko mutangura ibintu ahandi. Vie urabona ko nshikuze ahagarara inyuma yiwe ariko aramwihweza ayo gasinya aza kumugirira. Ndabareka basinga gakazi kidaye kakurusha. Iyo ndewe. Iyo yachuki iyo bikakushuma. Mama Chris. Mama Chris. Bwana. Okay? Vita sene n'abahinzi n'abashaka kugira. Ari uko tumupimusho. Fete tunahitaji reaction. Kubambele na kenele amazi. Bibazi. Kuhanuka wewe kushirika wiruka. Ingoma ko kumba winjira ndasigi.